Danas radimo najluđi izazov do sada sigurno. Neću smeti da pipnem boje special skina koji će da izabere Misty u ovom videu. Brzo kliknite svi subscribe ako želite i vi da dobijete special skin u sledećem spinu. I također bacite like na ovaj video, a mi idemo u klip. Prva boja special skina koji nećeš smeti da pipneš je žuta. A ako je pipneš morat ćeš da otvaraš svaki put 5 spinova i ako izgubiš morat ćeš još 5 spinova da otvaraš. Kao što ste mogli da čujete Mistija, znači rekao nam je da prvo ne smemo da pipnemo žuti special skin. Kapetana Gold Hearta ne smemo da pipnemo, idemo brzo da stavimo ovaj skin i da vidimo kako će proći ovaj izazov. Evo nas ljudi u gameu i sada šta nam je rekao također Misty, svaki put kad pipnem žutu boju moram da otvaram 5 spinova, tako da ne smemo da nas pipne. Dobro je, ništa nas nije od toga pipnulo, ovdje ima mnogo žute, iskreno, da ne sme nas ništa žuto pipnuti. Ok ljudi, nismo ništa za sada pipnuli, ovo je predobro kako smo uspjeli da uradimo, neću moći da live hackove ovdje radim nažalost, pa nema veze ljudi moji. Opa, pokupija mog skina kralja, nema veze ljudi moji, ide Fluffy ovamo, opa, jo žuto, ne sam da pipnem žuto, ok, znači ovo će biti iskreno preteško ljudi moji, tako da idemo, ne zeznuo sam se, nema veze, moramo u fashionu da uđemo u cilj, ovako, i to je to, ušli smo sa emotom u cilj. Ljudi, evo nas na jungle rollu, ovdje nema realno žute, ovo je brownkasto kad pogledamo ovo ovdje, ima nekih žutih zapravo ovdje na ovim konopcima, tako da konopce ne smem da pipnem, dobro sam ja ovo odradio, opa, idemo, znači moramo prođemo u polufinale i da pobedimo, znači ako ne pobedim moram da otvaram 5 spinova također, tako da idemo ljudi moji, ovo mi da odradimo, ne sam pipnuti ovo žuto ovdje, ok, ovo sam dobro čak i odradio, ima dosta žutog ovdje, znači ovo žuto ne sme se pipne, ovo smo dobro odradili, dobro, ovo nisu žuti konopci, nice, idemo ljudi, već je neko prvi tamo, ovo je nevjerovatno, da li ću se zeznuti ovdje, nisam se zeznuo ljudi moji, ovo smo bruka odradili, pogledajte šta je ovaj special skin levo uradio, oh my god, ovo je nevjerovatno, bukvalno ljudi, moramo sačekati ovo sad da uradimo da bi prošli, da li ćemo mi proći uopšte ljudi, oh my god, prošli smo bukvalno među posljednjima, ne mogu da verujem, idemo u finale. Oh my god ljudi, Lava Land, ja toliko dugo nisam igrao Lava Land i sad imam šansu da pobedim. Ko ne pobedi moram otvarati spinove što je jako loše, ali Misty je rekao već svoje, tako da ne mogu protiv njegove reči, trenutno jer on nama zadaje danas izazove. Ja ljudi, još jednom sam uvašio, ne! Kako nisam nikog pokupio ovim emotom, da li je ovo moguće ljudi, ne, nekog moram ubiti. Jo, udari me ovaj! Udario sam njega, on je pao u lavu. Jo, ja sam umašio njega sa special emotom, okej? To gurali smo special skin je pao, oh my god, to ljudi! I mislim da imamo čistu pobedu sada, da li ćemo preživjeti ovo ljudi moji, da li ćemo mi preživjeti ovo? Ok, gurali smo još jedan skin, to je to ljudi, znači sve i guramo sada, da li ćemo to dvojicu smo ubili i ostaje ovaj noob ove. Dođi nube, da li će ovaj noob da preživi? Oh my god, neće nam preživjeti! Vidi ga! Moram ga guruti, moram ga nekako guruti ljudi moji, šta se dešava ovo ovdje, neće preživjeti, ne može da preživi, umire! Ne zezno me! Šta je ovo ljudi? Oh my god, ne preskočio je! Da li ćemo preživjeti ovo uopšte? To je to pobjeda, pitva i pobjeda, nema veze ljudi, pobedili smo, to je to. Pošto smo pobedili, želim da otvorim 5 spinova, čisto da proslavimo ovo, možda dobijemo i neki dobar skin. Nažalost smo dobili ovaj epic, sad ćemo vidjeti šta će se desiti ovim spinovima, možda dobijem special neki skin i onda zeznemo. Jo, mislio sam special, ljudi, zeznao sam se. I bacite sad brzo like i subscribe, svi da bi dobili special, 100% dobijemo. Mislio sam da ćemo zapravo dobiti ljudi, ali nema veze, sad ćemo vidjeti šta ćemo dobiti u ovim spinovima. Možda mi da special, ako bacite like i subscribe. Evo vidite, čim sam rekao da bacite like i subscribe, bili smo tako blizu da dobijemo special. Dobro, bar ništa, dobili smo legendary. Druga boja skina koju ne smeš da pipneš je crvena. Čuli ste ljudi Mistija, znači sljedeći skin koji moramo da koristimo je ovaj crveni Inferno Dragon. Njega koristimo i idemo u game. Evo nas na pivot pušu ljudi moji, ja mislim da ovdje crvene nemamo. Za ovu rundu ja mislim da imamo sreće, iskreno. Nećemo pipnuti nikakvu crvenu boju, samo sad treba da pređemo i da pobedimo ovo da ne bi otvarali spinove. Pogledajte šta rade ove nubare, ja sam pokupio dosta ljudi, među prvima sam. Imamo još jedan special moj skin ovdje, da li ćemo se popeti ovdje, to je to. Popeli smo se, idemo sad gore ljudi moji, da među prvima smo, ovo je nevjerovatno. Ne sad da me udari ovo, to je to ljudi moji. Opa, imamo ovu žutu vatru, aj nećemo da me ne pipne ni žuto ovdje nikakva. Ok, ovo je zeleno, da, ovo je zeleno, ovo je nice, ovo prelazimo easy ljudi moji. Žuto da nas ne pipne ovdje, to je to, ovo je naranđast ovdje, idemo u cilj ljudi moji, to je to. Ušli smo, idemo u polufinale. Oh my god ljudi moji, evo nas na potpešu. Ja ne sam crvenu boju pipnuti ovdje. I ovdje iskreno imamo puno crvenih, kao na primjer imamo ovo što prska ovdje, to ćemo reći isto da je crveno da napravimo ovaj izazov težim. Imamo ljudi moji crvene bubice koji će uskoro krenuti, tako da moramo se paziti tih crvenih bubica. Ja sam morao da pokupim ovoga, pokupim i sebe. Da ovo je special. Napadi ga. Izbacili smo njega. Evo je
crvena, joj, nije me pipnula, dobro. Jo, kako idu, sad će sve crvene polako da postaju, ovo će biti preteško, bukvalno poispadali su igrači ovde. To je to, prošli smo dali, ništa nas nije pipnulo. Revančna lava lendu. Ako padnem i pipnem crvenu boju, moram da otvorim 5 spinova, plus ako ne pobedim, moram da otvoram 5 spinova. Znači to je 10 ukupno spinova. Ako se ovo sada desi, što ja mislim da se neće desiti, zato što smo roknuli već jednom. Ne znam da li neko ima i moltove, ja se nadam iskreno da nema. Kako je ovaj lik pao. Vidi ovo, kakve sreće čovjek ima, pa ovo nema nigde. Dođi kralju. Jes da si moj skin, ali sam te omašio zato. Ajde da ne pipnemo ni... dođi ti. Ti si čovječe se zezdo. To je to! Ubili smo ovog pay to wina. Ovo ne valja. Imamo još jednog ovog što ima special emote. Znači moramo se paziti ovih special emote-lija. Ne bude loše na kraju, jer ako bude loše, bit će preloše. Opa, njega smo udarili. Oh my god, da li ste vidjeli ovo? U letu smo naboli ovoga. U letu smo bukvalno naboli ovoga. Još jednog smo naboli ljudi. Pa ja sam najveći pay to win. Sorry, ali ja moram ovako da pobeđujem. Nekad ste pro, nekad ste pay to win, ali iskreno nema ništa loše što se tiče ovog pay to wina. Ima loše kad domašite. Previše volim da igram ovu mapu, tako da sad ćemo vidjeti ljudi da li ću pobediti uopšte. Jurimo ovo kraja, kralj je završio. I to je to ljudi, ostaje još ninja, samo još ninja da se rešimo. Evo došao sam da rešim ninja, to je to. Pobeda ljudi moji, idemo dalje. Treća boja koju ne smeš da pipneš danas od special skinova je plava. Rekao je da moramo da koristimo plavu ninju. Oh my god, znači ne smemo plavu boju da pipnemo. Idemo sa izazovom. Jungle Roll, ja mislim da ovdje zapravo možemo dobro da prođemo, zato što imamo samo plave male stvari, imamo na ovom mostu, sad sam se zezdo ljudi, moram brzo skočimo ovamo, to je to ljudi, prešli smo ovo i imamo sad ove plave ovdje, kako se zove ova drveća, ovo nije drve, ovo je samo drveta napravljeno. What? Okej, dobro, ovo smo super odradili za sada, znači ne smem ništa plavo pipnuti, znači ove sad crvene lagano mogu da pipam ovdje, ovo je odlično odrađeno, ovo sad ne smem da pipam. I ne smem pasti u vodu nikako, voda je zabranjena ili moram da otvaram spinove, računat ćete mi vi koliko ću imati spinova. Oh my god ljudi, da li ja ovo preživljam, bacite like i subscribe brzo da povedim ovaj game isto. Ja ću pipnuti ovo, to, nismo pipnuli, oh my god koliko sam sreće imao i to je to, ulazimo među prvima, idemo u polufinale. Pa kako ja ovo sada da pređem? Svakih 5 sekundi na plavoj boji je 5 spinova. Znači, ljudi moji, čuli ste Mistija? Ne, pao sam! Već 5 spinova, 5 spinova već moram da otvaramo, moram da odemo u polufinale, šta je ovo ljudi moji? Ljudi moji, svakih 5 sekundi na vodi na ovoj mapi je 5 spinova, idemo 1, 2, 3, 4, 5, još 5 spinova, 1, 2, 3, 4, 5, još 5 spinova, ovo je 15 za ovo. 5 minutes later. Izgubio sam 25 spinova, moram da otvorim. Prvih 10 idemo ljudi moji, sada otvaramo da imamo šta ćemo dobiti u ovim spinovima Legendary. Za malo. Da imamo sada šta dobijamo ovdje ljudi moji, daj mi nešto dobro please. Epic. Legendary. Da li je moguće ovo? Aj sad možeš mi nešto dati dobro, sigurno. Legendary, stari bar Legendary, to je to, idemo, prvi Legendary. Da vidimo šta će nam dati sad, Legendary još jedan. Superman, to je to. Evo možete vidite šta smo dobili u ovim spinovima, jesu duplikati, ali nema veze. Još 10 spinova ljudi moji, hajde daj mi special. Banana. Ne ljudi, ovo će raditi 100%. Sada like, bacite svi brzo i special. Ori Legendary. Ako bacite subscribe, sad dobijem 100% special. Kako je blizu bio, vidi ga samuraj. Šta smo dobili u ovih 10 spinova? Još 5 spinova, da vidimo ljudi, šta je ostalo ovdje da se otvori. Znači, bravo, da vidimo ljudi sada šta dobija Fluffy. Za malo. Ajde, mačka. Pa Jesse Murphy. Epic. Legit, nice. Šta smo dobili ovdje? Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.